Kakva je trenutno monetarna sigurnost Centralne banke Bosne i Hercegovine? Da li će rasti kamatne stope, rastu li depoziti, šta se dešava sa inflacijom? Gostuje novog dana Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, pričali smo o tome prije nego što smo krenuli u program javno našim gledateljicama i gledateljima. Ovo je takva situacija i takva profesija gdje ono što mi pričamo sada može se promijeniti za 5 dana, ali isto tako ne znači da je bilo isto prije 5 dana. Tako da vrlo specifična profesija kojom se bavite, moram priznati. Apsolutno živimo zaista u neizvjesnosti iz dana u dan, ali ono što je izvjesno je da je monetarna stabilnost u Bosni i Hercegovini dobra, bankarska stabilnost je također pozitivna i to je ono što je naš mandat i mi to radimo na najbolji mogući način. Na taj način doprinosimo da smirimo sve ove izazove s kojima smo se susreli. I izazove, ali i popriličnu paniku koja je zavladala među stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Sa jedne strane bi rekli logično, međutim sa druge strane, obzirom kroz šta smo sve prošli, ovo bi trebale biti situacije u kojima se snalazimo, ali evo da zaista smirimo ljude na onako profesionalan način. Monetarna politika Centralne banke Bosne i Hercegovine shodno situacije u svijetu, dakle kada govorimo o ratu u Ukrajini, je kakva? Da li je sigurna u smislu da svaki apoen ima svoju protuvrijednost u euru? Možemo li reći da tu nema nikakvih problema? Monetarna politika Bosne i Hercegovine, odnosno Centralne banke Bosne i Hercegovine, se ogleda kroz mehanizam valutnog odbora. A on podrazumijeva da svaka novčanica i kovanca konvertibilne marke ima svoje potpuno pokriće u valuti sidro, to je euro. Građani treba da budu sigurni i spokojni da svaki KM vrijedi, ima protuvrijednost u eurima. Mi to garantiramo zakonom. Ne može devalvirati konvertibilna marka u odnosu na euro i nema potrebe da podižu novac, pogotovo preko nekih limita kojima je bilo takvih situacija. Logično je da građani imaju paniku, ali nema razloga. Stabilna konvertibilna marka tako će i ostati i mi ih uvjeravamo da radimo sve u najboljem interesu i privrede i građana. Naš je to mandat Centralne banke Bosne i Hercegovine. Monetarna stabilnost je javna stvar i nećemo sigurno dozvoliti bilo kojim potezom našim da to ugrozimo. Da li je potražnja za gotovim novcem, evo danas, manja nego što je bila prije nekoliko dana? Svjedočili smo zaista velikim gužvama i brojnim redovima pred gotovo svim bankama u Bosni i Hercegovini gdje su ljudi podizali gotovinu. Mi smo imali u posljednjih 2 godine smo imali 2 velika pika, da tako kažem, podizanja novca. To je bilo prvi dani pandemije i ovi dani 24. i 5. februar kad je došlo do ovih blokada. Tako da juče i prekjuče su značajno opali zahtjevi komercijalnih banaka za gotovim novcem, ali kad kažem značajno, bilo je banaka koji nisu imali nikakvih zahtjeva. Mi smo inače odgovorili svim zahtjevima komercijalnih banaka i kad su u pitanju konvertibilne marke i euri, nismo ih ograničavali u odnosu sa takvim zahtjevima, niti smo sugerisali bankama da ograničavaju građane, samo jedino postoje procedure. Znate, građani ne mogu da dođu na šalter i da kažu dajte mi iznos 1000, 2000, 5. Ne mogu i kada nije krizna situacija. Da, moraju da najave to podizanje i isto postoji procedura kako se taj transfer i povlačenje novca radi sa Centralnom bankom. Mi znači imamo dovoljno novca, nije problem. Banke imaju u svojim trezorima dovoljno novca. Mislim da građani vide da je sistem stabilan, tako da je sve pozitivno. Vrlo interesantno, pomenuli ste ta 2 pika. To je onaj početak pandemije koji je zadesio cijeli svijet i sada opet zadesio cijeli svijet, a to je u pitanju rat u Ukrajini. Mogu li se porediti ta 2 stanja? Šta biste rekli, evo recimo kada bi se sada trebali analizirati, kada je situacija možda mogla biti u većem problemu? Dakle, nije. Ali jeste li razmišljali možda i onda i sada da bi moglo doći do problema sa monetarnim sistemom u Bosni i Hercegovini ili ste apsolutno 100% sigurni u sigurnost onoga što postoji kada je u pitanju monetarna politika? Ja se izvinjam, govori vam guverner Centralne banke. Uvijek smo sigurni da imamo dovoljno novca i da je taj novac stabilan. Prema tome, govorimo o zaista dobrim planovima kad je u pitanju gotov novac i kad su u pitanju naši trezori, pa time potrebe komercijalnih banaka i građana. Nas je i COVID, kao i ova situacija, dočekala sa dovoljno novca i konvertibilne marke i eura i nećemo imati problem bez obzira na eventualno nove izazove koji se naravno mogu da dese. Znači,
Divno je što ste tako sigurni. A evo jedno možda malo i banalno pitanje. Postoji li sada problem, gospodine Softiću, ukoliko sad svi ti ljudi koji su podigli taj gotov novac ga žele vratiti u banku? Postoji. Građani treba da znaju da postoje procedure. Vi možete građani mogu da podignu svoj novac, ali je pitanje zašto to rade. Ako podignu značajniji iznos, oni dobiju potvrdu da su podigli 10-20 hiljada maraka. Mogu da ga u kratkom vremenu vrate u istu banku ili u neku drugu. Ali preko mjesec, duže od mjesec dana nisam siguran da to mogu da urade. Jer postoje procedure koje definiraju pravila sprečavanja pranja novca. Osim da su pisani apoeni, pa broj novčanice i tako dalje. Tako da neka vodi računa građani o tome. Depoziti su zagarantovani do 50.000 u banci, garantuje im to država. Prema tome nema problema nema potrebe da dižu novce. Problem je kod vraćanja. Imali smo tu situaciju i u onom vremenu pandemije. Dobro, znači imali smo podizanje novca i treba građani da znaju. Građani to kažu, podižu da bi stavili u sef. Ja nisam siguran da li postoji toliko sefova, ako to pričamo. Drugo, koliko je sef i siguran? Ko zna šta ima u sefu i tako dalje. Banke garantuje za sef i to nije sporno, ali govorim generalno za sigurnost. Apsolutno sam shvatila što želite reći. Vi koordinirate i rad entitetskih agencija za bankarstvo. Obzirom da smo imali slučaj sa Sberbankom koji je kupila ASA banka, kakva je sada situacija sa bankarskim sistemom i da li ste vi zadovoljni načinom na koji su reagovale entitetske agencije, konkretno Federalna agencija za bankarstvo pri ovom slučaju Sberbanke? Da, Centralna banka je koordinator supervizora u Bosni i Hercegovini. To su obje agencije za bankarstvo i Federacije Republike Srpske. Mi smo imali slučaj dvije Sberbanke, Sarajevo i Banja Luka, i taj posao su agencije za bankarstvo odlično, brzo, efektno uradile. Ja želim da im čestitam na završenom poslu. U interesu depozitara, klijenata, bankarskog sistema, mi smo bili kontinuirano u saradnji, znali smo šta se dešava. Tako da vidjeli ste da što Sberbanke više nisu problem. Definitivno ne pojavljuje se nikakav problem sa njima. Jako dobro urađen posao, ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji. Dobra stvar da su te akvizicije u stvari napravile domaće banke u svim zemljama regije. Tako da sistem je ostao stabilan. Jedan dobar primjer dobre akvizicije, dobre restrukturiranja bankarskog sektora. To je omogućio zakon u jednoj od zadnjih reformi i mi smo to iskoordinirali kroz koordinaciju bankarsku i kroz SOFS. Postoji taj stalni odbor za finansijsku stabilnost gdje su uključeni ministri financija. Financija i trezora Bosne i Hercegovine, entitetski ministri. Imali smo takav jedan sastanak gdje smo potvrdili da je ta restrukcija dobro urađena, da je sistem likvidan, stabilan, kao što sam rekao, pouzdan, da novca ima dovoljno, da je zagarantirana monetarna stabilnost, da Agencija za osiguranje depozita garantira depozite do 50.000. Tako da je to bila jedna poruka koju smo želi da uputimo građanima i ostaje tako do daljnjeg. I ostaje tako do daljnjeg. Da se vratimo samo na trenutak na period podizanja novca i na samom početku pandemija i sada kada je počeo rat u Ukrajini. Je li postoji podatak koliko se novca i kada su u pitanju fizička i kada su u pitanju pravna lica, ako se uopšte to može razgraničiti, podigao? Je li se smije o tome govoriti? Mi smijemo da kažemo. Mi ne znamo koliko su podigli građani, ali su recimo u vremenu pandemije negdje taj mart koji mi zovemo pik, negdje oko 600-500 i nešto miliona je konvertibilnih maraka izašlo iz trezora Centralne banke prema komercijalnim bankama i 110-20 miliona eura. Napominjem da su i banke imale u svojim trezorima novca, imaju jako puno ovih automata koje treba snadbiti. Građani su koristili i druge vidove plaćanja. Tako da to nije ništa, samo je, znači, nije ništa dramatično od kratkog vremena što se to desilo. U ovih 10 dana puno je manje konvertibilnih maraka, nešto više eura, ali to je otprilike za centralnu banku prihvatljivo ili mi smo spremni da odgovorimo takvim izazovima. Jesu li ovo krizne situacije gdje se u stvari ovakve stvari i očekuju, pa ih struka može predvidjeti? Ko što su nam se desile? Teško je predvidjeti rat, teško je predvidjeti situaciju, ali kad planiramo zahtjeve za gotovim novcem, onda ste spremni za to.
Tako da mi smo, zato sam ja malo prije rekao da gotovo da izvjesno smo spremni za izazove. Ja, ako se sjećate, ja sam u pandemiji rekao da nam pandemija ne može ugroziti stabilnost konvertibilne marke. Neće nam to ugroziti ni ovaj rat u Ukrajini. Dobro. Siguran sam. Rekli ste da su osigurani depoziti. Da li su vezani samo za jednu banku? Dešava li se da građani prebacuju iz jedne u drugu banku? U neku sada imaju više povjerenja, u neku manje? Svi depoziti, sve banke u sistemu su osigurani do 50.000 maraka. Bilo je tih slučajeva gdje su depoziti odlazili iz jedne ka drugoj banci, pogotovo u onom, kako ste vi rekli, paničnom periodu, dan, dva, ali to je ostalo u sistemu. Tako ako nisu bili u ovoj banci ili ono, ali ono što je dobro, banke su dovoljno kapitalizirane i sada, tako da je sistem stabilan, nikakvih problema nema. Ispravite me slobodno ako griješim, ali mislim da sam negdje pronašla podatak da su kamatne stope sada najniže nego ikad što su bile. Slobodno ispravite ako sam pogriješila. Pokušala sam se što bolje pripremiti za razgovor, pa ako mi je nešto promaklo i da li će, ukoliko je to zaista tako, kamate rasti? Vjerujem da je to pitanje koje interesuje sve one koji imaju promjenjive kamatne stope. Teško je predvidjeti šta će se desiti sa kamatnim stopama. Mi zaista govorimo da su oni najniže na istorijskom nivou jer živimo u vremenu negativnih kamata. Naše kamatne stope su samo vezane za Eurolibor, onaj varijabilni dio. Taj Eurolibor se nije mijenjao dugi vremenski period. Procjene Europske centralne banke su bile da se to neće desiti do kraja godine. Računajući i vezujući se za takve izjave, mi onda možemo reći ne očekujemo u kraćem vremenskom periodu ili nekom izvjesnijem periodu promjenu kamatnih stopa. Koliko se dugo nisu mijenjale? Koliko se dugo nije mijenjala veza sa Euroliborom? Pa ona je uvijek postoji. Dobro. Pazite, prije 15 godina je bio Eurolibor 4%. Dobro. Danas je minus, ne znam, minus 0, i tako dalje. Ako se ovaj dio varijabilnih kredita o kome govorite, vjerovatno će se korigovati kamatna stopa za to. Ali neće to tako brzo ići po mojoj nekoj procjeni. Šta znači neće tako brzo? Ja znam da je ekonomija takva nauka, ali... Pa evo, recimo, izvjesno je do kraja godine da bi trebali ostati kamatne stope. Ovo govorim vezano za kakve su projekcije Europske centralne banke. Apsolutno razumijem na što se pozivate, a krediti, da li postoji veća podražnja za kreditima trenutno kada su u pitanju fizička lica i smijete li davati savjet? Je li sada vrijeme uopšte da se podižu krediti shodno cijeloj situaciji u kojoj se nalazimo? Vrlo bi rado dao savjet da nije ove situacije sa Ukrajinom. Dobro. Ali negdje je depozita preko 28 milijardi u bankarskom sistemu u Bosni i Hercegovini. Zato mi kažemo da je likvidan i stabilan. Negdje su od 14,7 recimo depoziti građana. Znači banke su potpuno likvidne da mogu odgovoriti zahtjevima. Bila je neki blagi rast kreditnih plasmana kredita u prošloj godini, negdje do 3%. Više uvijek građani učestvuju u tom rastu nego privreda. Naravno, bilo bi bolje da je ambijent pogodniji za značajnije aktivnosti privredne. Mi molimo Boga da se to desi, tako da banke će sigurno to spremno dočekati investiranje. Da li se to isplati? Da, ako imate dobar projekat. Nema dileme. A takva jedna investicija mora davati veću profitnu stopu od kamatne stope. Recimo da pojednostavim. Da, vrlo logično. Ako je kamatna stopa za privredu 3,5, možda 4%, ili za građane 5%, govorimo o prosječnim stopama, znači taj biznis treba da donosi veću stopu od toga i možete slobodno da... Ono što je dobro da garantiramo konvertibilnost marke. Tako da investitori mogu da... Ali znate, investitori traži siguran ekonomski i politički ambijent. Naravno, to ste i naglasili nekoliko puta. Stabilnost konvertibilne marke je zagarantovana. Gdje su onda investicije, gospodine Softiću, u ovom svemu sada? Ili je onako to možda suludo pitanje u ovom cijelom vremenu u kojem živimo? Pa ja sam malo prije rekao, investicije traži stabilno ekonomsko i političko okruženje. Možda taj dio ekonomski kod nas je stabilniji nego taj politički. Mi iz iskustva sa rating agencijama vidimo da bi trebalo taj ambijent da se popravi na neki način, blokada državnih institucija, da nemamo ove tenzije. I ja sam uvjeren da bi vrlo brzo, kad bi fokus okrenuli na ekonomiju, građani osjetili taj napredak. Da, tu su benefiti u vidu standarda i tako dalje. Apsolutno, koji su vrlo očiti i vrlo vidljivi. Inflacija u ovom svemu, vaši savjeti, preporuke, rast cijena, opet jedno pitanje za smirivanje panike. Inflacija je globalni problem.
projekcije za zemlje Evropske unije negdje oko 5,8%. Posljednji podaci u našoj inflaciji govore o 7%. Ali mi svjedočimo da je vrlo visok rast cijena energenata, plina, nafte, hrane, pogotovo nekih prehrambenih proizvoda kao što je ulje, kao što je brašno i tako dalje. Vidjeli ste kako se građani ponašaju kad je u pitanju brašno, potražnja za brašnom. Isto je možda tako bilo i za novce. Možda se uzimalo više nego što je zaista potrebno i tako dalje. Ali to se smirilo. Zato mi nismo ni ograničavali nikoga. Htjeli smo da pokažemo da ima, da se vidi i to želim. Što se tiče inflacije, znači ona je takva kakva jeste. Mi se možemo mi možemo napraviti neku reakciju u smislu da pokušamo, ne mislim kroz monetarnu, mali su instrumenti i vrlo je centralna banka nema puno instrumenta s kojim može djelovati osim na ovu stabilnost. Ali fiskalne vlasti bi mogle poduzeti nešto u smislu ovog što se već poduzima, da se suspendira akcize, da se možda privremeno pokuša utjecati na marže. To bi bilo jako dobar primjer da se zadrži pogotovo energenata cijene, jer posle možda dođe do spiralnog efekta. Možda kod tih preporuka ima još mjera kod preraspodjele budžeta u poreskom smislu poreza i doprinosa i tako dalje. I ići u dva neka pravca. Ali oba pravca su sistematizirana i sistemska. Treba gledati Bosnu i Hercegovinu kao jedan ekonomski prostor. Ne možete to drugačije. To bi napravilo velike razlike ako dođe do razlika u cijenama i tako dalje. A onda nešto rješavati u smislu za mjesec dana, a pogotovo onda praviti do kraja godine projekciju koje druge mjere bi trebale. Vlade su dosta su dobro imale određene mjere kad je bila pandemija. Ipak treba da priznamo da su napravili određeni korak i ovo što sve sad se radi, ja sam optimista da će donijeti rezultate, ali bi trebali sistemski to napraviti. Sistemski nikako drugačije kada su u pitanju akcize, konkretno na gorivo, očekuje se sada odluka Doma naroda, parlament državni je potvrdio da bi se trebalo to privremeno suspendirati. Prema vašem mišljenju, da li bi trebalo generalno taj cijeli zakon o akcizama mijenjati u budućnosti zbog svega onoga za što se akcize na gorivo i vežu, odnosno naftu i naftne derivate? Ja sam pristalica analiza, dobrih istraživanja koji mogu da ukažu kako bi bilo rješenje. Tačno se zna koliko je prikupljeno novca, gdje se nalazi taj novac, u koje su namjere utrošene. Ako postoje neki drugi prioriteti, može da se izvrši preraspodjela, može da se donese i druga odluka, drugačija i tako dalje. Ali mislim da nam je veći fokus sad da stabiliziramo generalnu ekonomsku situaciju vezanu s ovim izazovima inflacije i time ćemo umiriti i dati prostora, pogotovo za najugroženije građane. I jedna od mjera možda bila da se iz budžetskih sredstava ili iz ovih sredstava da se subvencioniraju najugroženije kategorije. Da, to su mjere koje sigurno mogu biti od pomoći u ovom svemu. Šta je sa izvozom? Je li možemo o njemu govoriti? Pa gledaj, bili su do situacije sa Ukrajinom dosta ekonomski pokazatelja su ukazivali da je došlo do pozitivnih pomaka. Došlo je do rasta izvoza, tako da mi smo imali već neke projekcije od 5% od GDP-a i tako dalje. Tako da je doduše start je bio nizak, ali to su sve bili dobri pokazatelji. Sad je pitanje koliko je izvjesno da ostanemo na tim projekcijama i tako dalje. Ja sam, kad sam mi pitali za izvoz, htio sam da vidim kakva je reperkusija Rusije i Ukrajine i tako dalje. To me lično zanimalo, ne znajući za ovo pitanje. Mi imamo nešto ispod 1% izvoza prema Rusiji, ali uvozimo preko 2%. Mislim da je to samo najviše plin. Da, sigurno jeste. Sigurno jeste, o čemu se govori, naravno nafta, ali plin je na prvom mjestu. Za kraj, nema mjesta panici. Monetarna politika je stabilna, bosansko-hercegovačka, sigurna, depoziti, krediti, kamatne stope, novac. Pokušavam da govorim svim onim jezikom što će biti najrazumljiviji. U svakom slučaju panike nema potrebe za dizanjem veće količina gotovog novca. Sve banke će poslovati onako kao i do sad, neće biti nikakvih promjena. Nijedna funkcija bankarska nije zaustavljena, sistem je stabilan, govorim sad o bankama. Što se tiče centralne banke, budite uvjereni da sve činimo u interesu monetarne stabilnosti, konvertibilnosti marke. Svaka kovanica i novčanica ima svoje pokriće u euru. Ostaće, vrijedi nam i vrijedit će i za godinu, i za 2, i za 5. Tako da građani nemaju razloga da brinu po tom pitanju.
Samo još jednom za kraj. Rekli smo nekoliko puta, stabilnost konvertibilne marke je sigurna i zagarantovana. Da li je to slučaj sa, recimo, nekim drugim zemljama u svijetu? Ili postoje zemlje koje još također, koje su imale problema sa sigurnošću svoje valute? Gledajte, zemlje u ovom periodu, zemlje koje nemaju valutni odbor, koje nemaju fiksan kurs, nastoje da ga zadrže što bliže paritetu prema euru. Neke zemlje, meni je sad žao, ne bi želio da dominira, nekada ulažu dodatna sredstva da bi sačuvala vrijednost svoje domaće valute. Mi, srećom, nismo imali potrebu za tim. I to je dobro čuti. Hvala vam što ste bili jutros gost Novog dana. Hvala vam. Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, bio je gost jutarnjeg programa N1 televizije.